Ne znam, mislim da ljudi treba slušati muziku, da vole muziku, jer muzika je lek. Za mene je muzika jedino što postoje u životu, ja ne mogu ničim drugim da se bavim, ne mogu da pomerim ovo s ovog mjesta na ono, da mi neko da pare ako to nema veze sa muzikom. Mnogo je teško zato što dođu dani kada nemaš za osnovne životne namirnice i za račune, dođu dani kad imaš toliko para da naviku si se da samo plaćaš osnovno i onda ne znaš kako da potrošiš te pare nego i trošiš uludo na ortake i na zeze. Ali svuda je isto. Svet je jedan. Ono što mi mislimo da postoji tamo negde, drugde, to ne postoji. Čak je Balkan najsrećnija sredina za življenje, zato što ovdje imaš prijatelje koji će ti pomogne iza ugla, neko će kada ti zaškripi da bude tu za tebe. Dok u inostranstvu koliko sam vidio, ne znam, svuda je isto. Nismo mi baš u tolikom čabru koliko ljudi imaju viziju koji ne putuju s nama. Ja sam vidio iste muke i mnogo lošije i gore stanove i lošije uslove života u inostranstvu gdje ljudi misle da su obećane zemlje nego ovdje. Tako da, ne znam, a što se tiče saradnje sa reggae artistima, to je veliki upliftment za mene i stvarno ostvario sam svoj san posle Aizburna, pošto sam uvijek želeo da se infiltriram u reggae scenu. To mi se i desilo i na novom albumu imam gostovanja Ja Masona, Lutan Fyre. Pol album mi je producirao jako dobar producent iz Leedsa, iz Engleske, koji se zove Barrington Judah. Drugu polovinu ridima i produkcije su radili House of Rhythm iz Austrije, koji su poznati sa radom sa svima, sa Sizzlom, K-Pop. Tako da imam jedan ozbiljan album, ali mislim da ću za neko vreme da se povučem iz reggae scene, jer shvatam da je postala biznis kao i hip-hop. Jako mnogo ljudi nosi ovu frizuru i hoda zemljom takvi kako i jesu, bez objašnjenja zašto su to, samo iz neke mode. Prema tome, verovatno kada bude izašao album koji se zove Belly of the Beast, na kom ću sigurno raditi i na promociji, definitivno. Malo ću da stanem sa tom pričom i da se distanciram iz te scene na neko vreme. Moj pogled na muzičku scenu u Srbiji jeste sledeći, da ništa nije opipljivo i ne postoje nikakva pravila, ljudi jednostavno koji se bave muzikom moraju da uzmu stvari u svoje ruke i da rade svi do it yourself. I ima sjajnih bendova, neverovatnih bendova, pogotovo sam sad u poslednje vreme uključen igrom slučaja zato što je se Aizburn ponovo okupio u rad jednog studija na Bežanijskoj kosi koji izbacuje fenomenalne snimke. I znam da heavy metal hardcore scena funkcioniše i dalje jako organizovano. Isto tako i hip-hop, pošto je kućna varijanta na svakom ćošku funkcioniše. Ljudi stvaraju svoje ruke i sve će doći na svoje. Dok, kako se to, mešaju mi se pojmovi, pošto mnogo dajem intervjue na engleskom, established bendovi ne trebaju da idu ispod nekog nivoa da ne bi upropaštavali biznis jednim drugima, a da bi i bendovi koji počinju morali da budu na nekom nivou.
Diglas velika prašina mog gostovanja kod Ivonje Fali na YouTube. Pa ja ne znam, ja nisam bio prisutan tamo, ne znam. Nisam bio tamo, nisam to bio. Nemam pojma. Eto, posle 5 godina opet smo se skupili. Jer je to najbolja stvar koju smo do sada uradili u životu. To smo se shvatili sa svih 6 strana. Band nije u definitivno originalnoj postavi, fale par članova, ali bitno je da je sam kor, takozvana srž benda, tu. Iz originalne postave smo Laza, Alik i ja i Đura. Tu su Lale iz grupe Magma, poznat po radu u grupi Magma. I naravno bras sekcija Dule Saks Petrović i Vukašin Marković iz IFR. Pa znaš šta, nije se stopirao, nego jednostavno morio sam se da budem sam. I putovati sam po celom svetu nije laka stvar. I prezasitio sam se toga da moram da brinem sam o sebi. Jednostavno potrebna je pomoć i potrebna je ekipa i jedinstvo, jedna unija koja se kreće. Da kad jedan zakaže, drugi mu pruži ruku i pomogne. Jednostavno ja više ne mogu da idem sam i da se smaram. Umorio sam se od toga. Niti me zanima da budem solo artista, zato što ako si solo artist, onda si sam i oko tebe je samo ego drugih solo artista koji se nadmeću međusobno. Nevezano da li je to reggae muzika ili hip hop ili bilo šta. Uvijek je bitno biti u zajednici, u bendu. Zato sam se odlučio i na povratak Iceburnu i na malo drugačiji pristup u životu i muzici uopšte. Yo! Ovo je vrlo vrelo kom. Live and direct from creation to heal the worldwide nation, right? Hansman Coyote, bless up! Yes, my child, nothing before the time, stop running wild. I'll be there for you. Hey, I'll be there for you. I'll be there for you. Ooh, yeah, I'll be there for you. Even though I'm moving in a little slow motion. Yes, I'll be. Yes, I'm coming there. Even though we're facing problems, different emotions. Yes, I'll be. Yes, I'm coming there. Yes, I'm slow, and I can't move any faster. Yes, you know. Yes, I'm coming there. As you know, I'm neither slave, neither master. Yes, I'll be. Yes, I'm coming there. Hey, I'll be there for you. I'll be there for you. I'll be there for you. Fire! I'll be there for you. Even though I'm moving in a little slow motion. Yes, I'll be. Yes, I'm coming there. Even though we're facing problems, different emotions. Yes, I'll be. Yes, I'm coming there. Cause I'm slow and I can't move any faster. Yes, I'll be. Yes, I'm coming there. As you know, I'm neither slave, neither master. Yes, I'll be. Listen, yes, I'm coming there. I'll be there for you. I'll be there for you.
direct from creation to hear the word. Yes, you know it's true. Live and direct from creation. Hotter than fire, 7 times hotter than fire. Listen, hey. Even though I'm moving in a little slow motion. Yes, I'm be. Yes, I'm coming there. Even though we're facing problems, different emotions. Yes, I'm be. Yes, I'm coming there. Cause I'm slow and I can't move any faster. Yes, I'm be. Yes, I'm coming there. As you know, I'm neither slave, neither master. Yes, I'm be. Yes, I'm coming there. I'll be there for you. 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 Yes, you know it's true. Yes, you know it's true. Yes, you know it's true. Live and direct from creation to heal the worldwide nation. Viral Leto.